আপসু নেতা হৈ আছে আমি কেনেকৈ ইনভাইট BTC নিৰ্বাচনত আগত মই কি কৈছিল লাগিলে আমি 20টা খেলিম আহক ডিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই প্ৰমোদ বড়োক মোৰ লগত পঢ়াৰ কথা আছিল ক'ত हाग्रामा महिलायारि सारा सिगाङाव बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय दिपेन बर' आरो प्रमोद बर' सारखौ माने 20टा सिट राननानै गेलेगोन होननानै थांनाय इलेक्सनावनो लेंदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों दा आङो प्रमोद बर' सारनि मोनसे लासिं बा लाजिथावना मोनसे भिडिअ इन्ट्र होनो नागिरदों नोंथांमोना बे इन्ट्रखौ खोनासंना लाग्रो जाहाथे बिथाङा सिगाङाव मा बुंनानै लायामोन नङा होमबा बे इन्ट्रखौ रिपिटलि खोनासंफिनोब्ला प्रमोद बर' सारा ओरैबायदि लाजिनांगौ मथामथि गावनि गन्थंखौ बा गावनि मोखांखौ दिन्थिनो लाजिनांसिगौ आरोखि दिनैसिमबो बे रायजो राजानि सिगाङाव माने दिन्थिनो नांलामोन दा नोंथांमोना इन्ट्रखौ होनानै होग्रोनि नोंथांमोना नायना लाग्रो आरो बे सिगाङाव जिथुनाखि हाग्रामा महिलायारि सारा बुंदों दिपेन आरो प्रमोदखौ लेंदोंमोन नङा होमबा आरो दिपेन बर' सारा जोंहा आबसुनि बिबानखौ गारनानै बा आफादगिरि बिबानखौ गारनानै बिथाङा बे बाराव इलेक्सन गेलेनो थांगासिनो दं नामा थारैनो टिकेट लानो नागिरबाय नामा नोंथांमोना बे भिडिअखौबो रोखा नुनो मोनजोबगोन जा हाग्रामा महिलायारि सारनि खननिफ्रायनो खोनासंजोबनो मोनगोन दायो नैबे प्रमोद बर' सारनि लाजिसिं बा लाजिथावना रायजो राजानि सिगाङाव माखासे खोथा होनाय नैबे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होग्रोनि नोंथांमोना नायनानै लाग्रो खुनुदिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनुदिन MLA MP BTCनि चिफ EMGM मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोनगोन मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन बिदि थगायो हादोरखौ बेबायदि थगायनो नाङा आरोखि बेबादि थगायनो नाङा खोनाखाबाय दा नोंथांमोना खोनाबायना मा खोथा होआमोन मा बाथ्रा बुङामोन दुनियानि रायजो राजाफोरखौ बर' फिसाफोरखौ माबायदि थगायनानै दोनमारखो बिथाङा होनना बुंदों रावनिबो गादि बा सिटखौ सेनो होननानै बा MLA MP जानो होननानै खुनु दिन सोमावसाराखैनो दिनै बिथाङा BTCनि बा BTRनि 5 बोसोर सिफ जाखांबाय नङा होमबा सिफ जाखांनायनि उनाव दिनै बिथाङा MP रायजो सभानि MP नमिनेसन गथायबाय नङा होमबा रायजो सभानि MP जानो थांबाय ना नंगौना नङा रायजो राजाफोर दिनै लाजिनांगौमोन आरोखि प्रमोद बर' सारा जुदि बिथाङा MLA MP जानो थाखाय सोमावसाराखैमोनब्ला दिनै मानो BTCनि सिफ जाना 5 बोसोर जानो मोनसेयावबो गोजोननाय गैया मानि खारनाव रायजो सभानि MP जानो थांखो दा किसुमान मानसिफ्रा बेखौ दुखु मोनगोन गन्थ'आव दै नांहैगोन मिथिबायना लाजिहैगोन प्रमोद बर' सारा खुद गावनो रोखा रायजो राजानो खोथा होनाय दंखायोमोन समायखेरा जानाय दंखायोमोन लाख कौटि रायजो राजानि सिगाङाव मिथिबायना बर' फिसाफोरनि सिगाङाव आइ आफा जाम्बा जाम्बिफोरनि सिगाङाव खुनु दिन बिथाङा सोरनिबा गादि सेनो होननानै बा खुनु दिन बिथाङा MLA MP जानो होननानै सोमावसाराखै होननानै बुंदोंमोन जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम माने सोमावसारनायखौ बन्द' खालामा होननानै बुंदोंमोन अब्ला बड'लेण्डआ मोनबाय रायजो राजाफोर जोंनि बर'फ्रासो नुवाखै दासिमबो जोंसो नुवाखै जों जाम्बा जाम्बिफ्रासो नुवाखै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रासो नुवाखै मिथिबायना बड'लेण्डआ मोनबायथ' नोंथांमोनासो खुगायाव ओरैनो नांला बुंसा सा सावगा बिटिआर होनना बुंगासिनो दं खिन्थु बड'लेण्डसो मोनदों बड'लेण्ड मोननायखायनोथ' दिनै प्रमोद बर' सारा सोमावसारनायखौ गारनानै BTCखौ गाव सालायनो नाजागासिनो दं गावनि कब्जायाव दोननो नाजागासिनो दङ मिथिबायना बेखायनो दिनैनि दिनाव बिथाङा MLA MP जानो थांगासिनो दङ 5 बोसोर बिथाङा BTRनिथ' सिफ जाखाबाय आरो दिनैनि दिनाव बिथाङा रायजो सभानि MP जानो थांगासिनो दङ नङा होमबा जोंहा बेखौ खर' सानाव दरखार गैया जोंनिनो बर' मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिथाङा MP जानो थांदों बा MLA जानो थांदों बा मिनिस्टार जानो थांदों बा हम मिनिस्टारखौनो जाहै प्राइम मिनिस्टारखौनो जाहै भारतनिनो जोंहा बेखौ बुंनांगौ दरखार गैया मोजांसो जागोन नाथाय खोथा होनाय बायदि नोंथाङा खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हायासै नोंथाङा गोबां थगायबोबाय सार रायजो राजाफोरखौ आइ आफाफोर जाम्बा जाम्बिफोरखौ मिथिबायना रायजो राजाफोरनि गोबां डनेसन खांना लांनानै माइरं खांना लांनानै नोंथांमोनखौ मदद होदोंमोन लैहोर सापर्ट होदोंमोन हाजिरा मुजिरा मावनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो नोंथांमोनजों धरना रिलियाव बाहागो लादोंमोन दिन हाजिरा मावबाय बायनानै बोथिसे ओंखाम जाग्राफ्राबो नोंथांमोननि डनेसननि मुङाव गावनि माइरं सेरसे बायना जानांगौखौनो आधा केजिल' बायना जानानै आधा केजिनि दामखौ नोंथांमोननो हरदोंमोन नाथाय दिनै मा फिथाइ थायखो जेबो फिथाइ थायासै बुङोब्ला नोंथांमोना दुखु मोनगोन नाथाय दुखु मोननानै जेबो लाब गैया नोंथांमोनानो थिनदों फोरोंदों जों जाम्बा जाम्बिखौ बुंनो थाखाय नाथाय जोंहा नोंथांमोनखौ बुंनो थाखाय जेबो अबखथा गैयामोन बा पावार गैयामोन नाथाय जों बुंनांगौ बाध्य जाना फैदों মই কি কৈছিল লাগিলে আমি 20টা খেলিম আহক ডিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই প্ৰমোদ বড়োক মোৰ লগত পঢ়াৰ কথা আছিল ক'ত ডিপেন বড়ো ইলেকশ্যন খেলিব এটা মনত পৰা নাই নেকি ইহঁতে আগৰ কথাবিলাক ডিপেন বড়ো ৰাজনীতি আহিব বুলি কৈছে আহক খেলক আৰে আপসু লিডাৰ হওক চবে
পিছত ৰাজনীতি কৰিবই আজি কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ বিজেপিৰ লিডাৰ চব আগৰ আছু নেতা আছিল আপোনালোকে দেখা নাই আছু লিডাৰতো পলিটিক্স কৰিব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰ লগত প্ৰভাৱ নেপেলায় সি আছু নেতা হৈ আছে আমি কেনেকৈ যদি তেওঁ ইতিমধ্যে তাৰমানে সিদ্ধান্ত অলৰেডি হেৰি কৰিছে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কৰিছে তেওঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰত আপচু এৰিব এৰি পেলাই ক'ত যাব সি আপোনালোকে মাতিব নেকি ছাৰ আহিলে মই মাতিম কিন্তু আমাৰো মান সন্মান আছে মই মাতাৰ পিছত যদি নাহে 15টা চিটটো জিকাই দিয়াটো আমাৰ BPF দলৰ দায়িত্ব এতিয়ালৈ আমি যিটো তথ্য আপোনাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে 6জন 7জন এই ধৰণৰ আচলতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যেকে আগবাঢ়িছে এতিয়া কি ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক আপোনালোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিব নাই আমাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে UPPLৰ হওক বা কোনোবা বিজেপিৰে হওক বা কংগ্ৰেছৰ হওক যিমান দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে আমাৰ দলত আহিছে আমি স্থান দিম কাম কৰিবলৈ আমি সুবিধা দিব আমাক সকলোকে লাগে আমি সকলোৱে একেলগে মিলি জুলাই কাম কৰিব আমি বিচাৰিছোঁ সকলোকে আমি সমানে সন্মান দি পেলাই আমি কাম কৰি যাম সেইটো নতুন সেইটো পুৰণা বুলি নহয় আমাক লাগে ইউনিটি আমাক লাগে শান্তি আমাক লাগে উন্নয়ন সেইটোৱে যদি আপুনি উন্নয়ন বিচাৰিছে জাগাত যদি আপুনি পিছ শান্তি বিচাৰিছে যদি আপুনি জাগাত একতা বিচাৰিছে সকলোকে আমি লৈ পেলাইহে কাম কৰিব পাৰিব তো যিমান আহিছে আমি আদৰিছোঁ ভাল লাগিছে আমি একেলগে কাম ফৰ্মেল ডিক্লেয়াৰ চিট শ্বেয়াৰিং যেতিয়া নেকি ইলেকশ্যন ঘোষণা হ'ব সেইদিনা হৈ যাব UPPLৰ কি হ'ব নহ'ব এইটো প্ৰমোদ বড়ো বা UPPLৰ নেতা কৰ্মীহে জানে মই কি ক'ম UPPLৰ NDAত আছে NDAত থাকিলে কি হ'ব প্ৰমোদ কাকো চিনি নাপায় সি নিজে কাটি পালে হয় এতিয়া সি নিজে প্ৰেচিডেণ্ট সেক্ৰেটাৰী কি হৈ আছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কি হৈ আছে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰেচিডেণ্ট সেক্ৰেটাৰী কি হৈ আছে হোৱা নাই তাৰ খবৰে নাই তাৰ নিজৰ জাগা পালে হ'ল নিজকে লৈ ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকক কথা পাতিব দিছে UPPL চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে ক'ব পাৰে চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া CM হিচাপে ক'ব পাৰে এইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু পাৰ্টি হিচাপে ক'ব নোৱাৰিব চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে সকলো পাৰ্টিকে মিলি পেলাই থকাটো চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে সেইটো ক'ব পাৰে এইটো কোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কোৱাটো উচিত ক'ব পাৰে আমি না নকম বা বেয়া নাপায় কিন্তু পাৰ্টি হিচাপে ক'ব নোৱাৰে চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো আপিল কৰিছে প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰামা মিলিজুলি থাকক এইটো চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে আপিল কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় পাৰে কিন্তু পাৰ্টি হিচাপে নোৱাৰে আলোচনা হৈছে নেকি কাৰ লগত মোৰ আলোচনা প্ৰয়োজনে নাই আগতো আলোচনা কৰা নাই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা হোৱাটো কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে বিচাৰে মই বিচৰা নাছিল মই BTC নিৰ্বাচনত আগত মই কি কৈছিল লাগিলে আমি 20টা খেলিম আহক ডিপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই প্ৰমোদ বড়োক মোৰ লগত বহাৰ কথা আছিল ক'ত ডিপেন বড়ো ইলেকশ্যন খেলিব এতিয়া মনত পৰা নাই নেকি ইহঁতে আগৰ কথাবিলাক ডিপেন বড়ো ৰাজনীতিত আহিব বুলি কৈছে আহক খেলক